Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatannya, anugerah serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, mengisinya dengan maksimal, terutama di sisa hari terakhir di 10 hari Ramadan ini. Salam dan terisinya salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Murid Daya Al-Atiyah Ustaz Dr. Raihan Iskandar LCMN, Kabak Daya dan Sekolah Pemilih Taindayati SEMPD, Kabak Tahfiz Ustaz Dr. Salman Syarifuddin MA, Kepala Sekolah SMP Plus Al-Atiyah Ibu Yunari Azmi SPD, para Dewan Guru Sekolah, para Ustadz-Ustazah, dan para pegawai Daya Al-Atiyah, dan tidak lupa juga yang kami sayangi dan kami banggakan, santri putra dan santri putri SMP Plus Al-Atiyah Selawah Aceh Besar. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Senin, tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 April 2004, kita bisa dan akan melaksanakan agenda kita, yaitu Tasmi Akbar Juz 30 yang akan diikuti oleh tenaga pendidik dan karyawan Daya Al-Atiyah. Jadi nanti santri putra dan santri putri yang biasanya memperdengarkan, sekarang bagian mendengarkan. Ya, biasanya mentasmikan, sekarang adalah mendengarkan apa yang akan dibaca oleh para guru, ustadz, dan para karyawan Daya Al-Atiyah. Tema kita sore hari ini adalah bersihkan hati dan tekadkan diri menjadi manusia akhlak Qurani. Apapun yang kita pelajari di dalam Al-Quran ini, terutama aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bisa menumbuhkan jiwa Qurani, tidak hanya dihafal saja, tapi bagaimana Quran itu membentuk karakter kita sesuai apa yang di dalam Al-Quran, sehingga kita kenakan generasi Qurani. Baik, saya izin sebagai pembawa acara ingin menyampaikan untuk susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari panitia Tasmi Akbar, yang ketiga adalah sambutan dari murid Daya, yang keempat adalah acara Tasmi Juz 30. Agenda yang pertama adalah pembukaan. Mari buka acara sore hari ini agar bertambah berkah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti surat lengkapnya berikutnya di juz 30. Baik, menginjak acara kedua, yaitu pembukaan dari Ketua Panitia Tasmi Akbar Juz 30. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Hasan Sidiko. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang berbahagia ini pada acara
Tasmik Akbar Juz 30 oleh tenaga pendidik dan karyawan Dayah Al-Atiyah. Alhamdulillah, salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Mudir Dayah Al-Atiyah Ustadz Raihan Iskandar, kemudian Kabak Dayah Umi Rita Indahyati dan Kabak Tahfiz Ustadz Salman. Begitu juga dengan para dewan guru beserta karyawan Dayah Al-Atiyah, dan yang saya banggakan, yang saya sayangi anak-anak kami di Dayah Al-Atiyah. Alhamdulillah, adanya acara Tasmi Akbar Juz 30 ini merupakan acara perdana yang mungkin ini adalah kali pertama. Akan tetapi semoga acara ini tidak berhenti pada tahun ini saja. Semoga untuk kedepannya acara Tasmi Akbar ini ya bukan hanya oleh tenaga pendidik, akan tetapi juga oleh seluruh sivitas akademika yang ada di Dayah Al-Atiyah, yaitu Dewan Guru, Ustadz Ustazah, tenaga karyawan, dan para anak-anak santri sekalian. Adanya tujuan acara ini ya untuk mendekatkan kita semua yang ada, yang bertempat tinggal di Dayah ataupun yang mengajar di Dayah Al-Atiyah ini untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, seperti harapannya pada judul kita ini, bersihkan hati dan tekadkan diri menjadi manusia akhlak Quran. Semoga adanya acara ini ya mendekatkan kita semua kepada Al-Quran, khususnya para dewan guru ya yang sudah Masya Allah luar biasa ya untuk menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Ya, kami ucapkan terima kasih. Dan juga untuk anak-anak yang hadir pada hari ini yang akan mendengarkan, yang biasanya tadi seperti Ustadz Umar katakan, yang biasanya kalian yang mentasmikan Al-Quran kepada Ustadz Ustazah, sekarang gantian ya, dengarkan para kami dewan guru, para Ustadz Ustazah ya untuk mentasmikan Al-Quran di hadapan kalian. Semoga Allah mudahkan acara ini hingga selesai, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Zasna yang telah menyampaikan kata sambutannya selaku panitia, ketua panitia Tasmi Akbar Juz 30. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari Murid Dayah Al-Atiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Raihan Iskandar LCMM. Kepada beliau dengan salawat dan rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para asatiz, para guru, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, hari ini 21 Ramadan. Kita duduk bersimpuh di lapangan ini untuk sama-sama memurojaah juz 30. Walaupun pada kesempatan sore hari ini kalian akan mendengar dari para guru, para tendik, dan semua pegawai di Dayah Al-Atiyah ini.
Satu yang menjadi catatan untuk kita bersama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran itu, lewat lisan Rasulnya, Al-Quran itu ada dua talinya. Satu tali di tangan Allah, satu lagi di tangan kamu. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bersatu, mau bertemu, kembalinya kepada Al-Quran. Karena dia yang akan mempertemukan semua jiwa-jiwa kita. Tapi pada saat kemudian Quran ini kita tidak berpegang padanya, maka sulit mempertemukan hati-hati di antara kita. Itulah sebabnya sama-sama kita duduk. Moga-moga setelah kejadian ini Allah makin menguatkan ikatan hati kita, makin menyatukan hati antara guru, tending, pegawai, dan semua santrinya, sehingga bisa bersama-sama melangkah lebih baik lagi, ya, untuk izzul Islam wal Muslim. Para asatidz, guru, anak-anakku sekalian yang saya cintai, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaan saya, Al-Quran ini turunnya kemana? Ada yang tahu? Hah? Turunnya kemana, Bu? Ke bumi. Kemana? Baitul Izzah, ke langit. Ada lagi? Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini turun dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemana turunnya? Ada yang apa enggak surah Asy-Syu'ara? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu turunnya ke hati. Nah, selamat ya yang betul ya. Nazala ala qalbiki, turunnya ke hati. Al-Quran ini kenapa turunnya ke hati? Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Ini kalau seandainya Quran ini turun ke gunung, apa yang terjadi? Meledak. La ra'aitahu khashi'an mutakhashi'an khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat gunung itu ketakutan, khusyuk, meledak. Itu kalau ke gunung, kalau ke hati, kenapa kita nggak meledak? Kenapa? Karena hati kita lebih keras dibandingkan gunung. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu khaswa aw ashaddu qaswa. Hati itu kemudian hati mereka bisa lebih keras kayak batu dan bahkan lebih keras lagi lebih dari tadi. Nah, anak-anakku sekalian, para guru sekalian yang saya muliakan, saya cintai, kita duduk, mudah-mudahan Allah turunkan Quran ini pada hati. Karena hati ini terlalu keras, ya, susah dengar nasihat, susah diingatkan, susah untuk khusyuk, ya, cepat bosan melakukan kebaikan. Nah, itu hati-hati yang keras. Mari bersama kita di sini coba menikmati. Walaupun boleh jadi nanti ada bacaan yang salah, bacaan yang kurang pas, tapi lihatlah jangan di bacaannya, tapi resapi semuanya itu
Mohon pada Allah supaya Quran ini turun, menghancurkan kekerasan hati kita. Ya. Karena kata Al-Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Tuh lihat ke belakang, ada sungai. Dari mana keluarnya sungai itu? Mata air sungai dari mana? Dari batu. Batu terbelah, keluarlah air yang terpancar jadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada juga batu yang terbelah kemudian keluar air juga di situ, tapi tidak menjadi sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini Ustaz perhatikan di sini banyak sekali batu-batu yang nongol di sekitar daerah ini. Boleh jadi ini bagian dari batu yang jatuh akibat ledakan, jatuh terbelah. Kenapa batu itu jatuh terbelah? Karena khusyuk, karena takut pada Allah. Batu yang besar saja bisa terbelah, takut kepada Allah. Ayo sama-sama mari kita pecahkan batu-batu kebekuan hati kita. Ya, murojaah terus, tapi jangan sampai ayatnya nggak nuzul ke dalam hati, sehingga hatinya masih keras walaupun banyak melakukan interaksi dengan hati. Ya, anak sekalian, mari bersama kita khidmat, kita khusyuk mendengar mengikuti acara ini. Kita berharap mudah-mudahan menjelang berbuka saat kebahagiaan kita berjumpa dengan iftar dan nanti berbahagia lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini berhasil kita menuzulkan Al-Qur'an dalam jiwa kita. Adanallahu ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Rehan yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kegiatan ini bisa menjadikan kita terus bersinergi, saling melembutkan hati kita, saling menerima, sehingga Quran yang Allah katakan turun ke dalam hati kita, menjadikan hati kita lembut selembut yang Allah harapkan. Baik, mengingat inti acara kita yaitu tasmi juz 30, mohon didengarkan dengan khusyuk. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dan jikalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Baik, kita akan mulai acara inti kita. Untuk pesertanya mohon dipersiapkan yang sudah disampaikan. Untuk pembuka Al-Fatihah akan dibacakan oleh Ustaz Rehan. Kemudian untuk yang pertama mungkin bisa maju, yang kelompok pertama yang Ivan sebelah kanan saya, yang ya akhwatnya sebelah kiri, Ibu Guru sebelah kiri Ustaz Rehan, yang putranya yang bapak-bapak sebelah kanan saya. Cek 1, 2, 3, enggak kecil tadi. Berapa? Satu-satu nanti yang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى وهو فأنت عنه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انفدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلم ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الذين أجرموا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأرائك وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب
بصيرا مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لكم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكموا منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تغليب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والتقوى قد أفلح من زكى من زكى وكذب زكاها وقد هبى من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسقياها فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawna al-jahim. Thumma latarawnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada hadirin hadirat untuk berdiri sebentar dan baca dengan bacaan Quran. Sini kayak gini. Tiga baris. Nah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah terlaksana tasmi akbar Juz 30 yang diikuti oleh tenaga pendidik dan karyawan Daya Al-Atiyah. Kalau kita hitung, dan mungkin kita belum pernah menghitung huruf yang ada di Juz 30 ya. Huruf yang ada di Juz 30 nah kita hitung. Satu huruf itu satu kebaikan. Jadi berikan kebaikan, satu huruf satu kebaikan. Itu di luar Ramadan. Pada Ramadan, di dalam Ramadan pahala akan dilipat gandakan. Bagi yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan pahala yang sama jikalau dia menyimaknya dengan betul, tidak bercanda, tidak ngomong dengan yang lain.
Baik, alhamdulillah dengan berakhirnya tasmi tadi berarti sudah selesai pula acara tasminya. Dan untuk menunggu waktu iftar, menunggu maghrib, kita akan mengisinya dengan kajian untuk Ramadan yang pada kesempatan sore ini disampaikan oleh murid kita, guru kita, Ustaz Dr. Rehan Iskandar LCNN. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana tadi suasananya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Perlu diulang lagi setiap pekan atau gimana? Tampaknya. Setiap pekan diulang ya. Siap Bu ya? Alhamdulillah. Nanti Bu Sur udah langsung baca surah An-Naba kan? Insya Allah. Berarti untuk tahapan berikutnya gimana Ustaz? Alhamdulillah langsung mau tasmi 5 juz depan anak-anak 10 juz. Insya Allah. Alhamdulillah sebuah kebanggaan yang perlu kita syukuri pada malam hari, pada sore hari ini kita bisa bersama duduk tasmi dengan khidmah mendengarkan juz ke-30. Mudah-mudahan juz ke-30 ini sudah menjadi milik bibir kita bersama, ya, milik bibir kita bersama. Ya, satu hal dari daya alafiyah baik santrinya maupun gurunya, tenaga pendidiknya, bersemayamlah Al-Quran dalam jiwa kita. Karena dengan bersemayamnya Al-Quran itu berarti sama juga kita membersihkan jiwa, menghadirkan, ya, tidak cuma sekedar bersemayam, tapi sedapat mungkin. Bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dasarnya Alkitab ini, Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Diturun ke dalam hati. Ke dalam hati ini turunnya untuk apa? Untuk lihat baru ayat ini, agar kalian itu memperhatikan isi ayatnya, mentadabur, membaca, merenungi, ya, meresapi ayat-ayatnya. Karena ayat ini kalau sudah diresapi, ya, ayat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada ayat yang lain, yaitu dalam firman-Nya apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matan. Allah ini yang terbaik menurunkan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ini kitaban mutasyabihan matan. Ayat ini berulang-ulang. Jadi makin diulang makin enak. Kalau diulang-ulang makin tidak enak, berarti ada yang salah kita memahaminya. Coba kita ulang lagu-lagu yang ada, yang paling viral, yang paling top, ulang-ulang terus, lama-lama kita bosan. Tapi hal yang dapat kita sadari, Al-Fatihah yang kita ulang-ulang, belum ada cerita orang bosan membaca Al-Fatihah. Padahal sehari 17 kali dia baca Al-Fatihah. Dan selama hidupnya itu, sekarang sudah 20, 30, 40, 50 tahun, ya, kali 365 hari, itu kali 17, kali berapa puluh tahun dia umur. Diulang-ulang itu minimal Al-Fatihah. Gak bosan-bosan.
ahsanul hadits kitaban mutasyabihan mathan. Nah, ketika makin asyik mengulang ayat-ayatnya, apa yang terjadi? Asyiknya itu ketika kita sembari mentadaburi, menikmati ayatnya. Taksya'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulit ini bisa ketakutan. Ya, kalau bisa menghadirkan khasyah, kayak gunung yang diturunkan Al-Quran karena khasyah, karena takut, mutasaddian ya min khasyatillah, dia bisa meledak. Jiwa ini juga begitu, kalau turun Al-Quran di dalamnya lalu direnungi dengan bagus, maka kulit ini bisa bergetar. Taksya'irru juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kalau kulit ini sudah bergetar, biasanya berefek berikutnya ke mata, ya, yaitu watabattal ilaihi tabtila, bisa berlinang air mata ini, bermula dari getaran dari kulit ini, ya, merintih dia membaca Al-Quran, ketakutan, keluarlah air mata. Nah, kalau sampai membaca Al-Quran keluar air mata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin ainani la tamassuhu manna. Ada dua mata yang gak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat fi hirasatillah wa ainun bakat fi khasyatillah. Mata yang berjaga-jaga lagi perang, dia jaga-jaga di waktu malam, dia bergadang, matanya gak tidur, itu untuk menjaga serangan musuh jangan sampai kena teman-temannya. Mata yang bergadang karena itu tidak akan disentuh api neraka. Nah, yang kedua, mata yang bisa menangis karena dia membaca ayat-ayatnya khusyuk, keluarlah air mata. Mata itu Rasulullah jamin gak bakal kena api neraka. Mudah-mudahan kalau matanya gak kena, seluruh tubuhnya gak kena. Ya, pernah gak merasakan bagaimana membaca Al-Quran lalu menangis? Alhamdulillah. Bersyukurlah, mudah-mudahan dari situ mata kita paling tidak sudah terjaga, nggak akan tersentuh dengan api neraka. Dan berlatihlah terus bagaimana bisa membaca terus menangis, membaca terus menangis. Karena pada saat kita membaca dan bisa menangis, koneksi ini hati kita ini dengan langit. Allahu ya nurun ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya. Dalam ilmu fisika, cahaya itu adalah energi. Jadi pada saat hati ini bisa koneksi, menangis, bergetar kulit ini, maka Allah turunkan energinya kepada sang hamba tersebut yang membaca Al-Quran. Ya. Tiba-tiba dia punya energi lebih. Ini yang membuat dulu pasukan Islam itu menang terus. Bayangkan Romawi yang begitu perkasa bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Heraklius sang kaisar penasaran kenapa pasukannya kalah dengan pasukan kaum muslimin yang belum terkenal kekuatannya di dunia. Akhirnya dia jumpai jawabannya ketika ada dua tawanan perang, ya, Heraklius yang terbebaskan dari kaum muslimin. Dipanggil dua tawanan yang punya pengalaman berperang dan pernah ditawan di kaum muslimin. Ditanya kepada mereka, kenapa kita kalah? Dua tawanan ini mengatakan dengan jujur, karena mereka itu punya energi lebih yang tidak kita punya. Walaupun senjata kita lebih canggih, walaupun pasukan kita lebih banyak, walaupun pengalaman perang kita lebih banyak, tapi mereka punya energi lebih. Apa energinya? Dua orang tawanan ini membahasakan dengan kalimat hum fursanu bin nahari wa ruhbanu bin lail. Mereka itu kaum muslimin, paginya itu bagaikan terjang, penunggang kuda yang begitu canggih. Malamnya bukan tidur, malamnya mereka bagaikan pendeta, menangis-nangis di mihrabnya masing-masing. Bahkan kata dua tawanan ini, karena tawanan kaum muslimin dahulu itu kalau ditawan bukan di dalam penjara, tapi ditawannya di tengah pasukan, itu tenda-tenda kaum muslimin, dia diikat di tengah-tengah tenda itu.
sehingga mereka bisa melihat situasi apa yang sedang dikerjakan oleh kaum muslimin. Mereka bilang di waktu malamnya mereka ini bagaikan pendeta. Mereka mengaji, mereka menangis, mereka berzikir, mereka menangis, mereka terseguk-seguk. Suara tangisan mereka itu, mereka menangis seperti itu, begitu banyak, sampai-sampai kami yang berdekatan saja untuk berdialog, nggak jelas kawan kami ngomong apa. Begitulah energi yang luar biasa Allah turunkan. Kenapa? Karena malamnya bukan tidur, mereka menyerap energi langit. Menyerap energi langit. Maka anakku sekalian yang saya cintai, ya, kalau malam kita nggak bisa tidur, lalu kita puaskan jiwa kita untuk menyerap energi bumi, yang terjadi rusak tubuh kita. Rusak tubuh kita. Karena bumi ini yang ada di tubuh kita, malamnya itu maunya harusnya kalau mau sehat dibawa tidur, pertemukan fisik ini dengan bumi sehingga ada energi bumi yang masuk ke tubuh kita. Tapi kalau kita nggak tidur, energi bumi nggak dapat, kemudian saat kita nggak tidur kita nggak menyerap energi langit, maka yang terjadi apa? Keletihan, paginya ngantuk. Dan kalau ini terus terjadi dilakukan orang yang bergadang, terus di waktu malam dia kurang tidur dan juga tidak menyerap energi langit, yang ada dia akan segera cepat sakit. Belum lama saudara kita ini, ya umurnya belum banyak, masih 49 tahun, tapi begadangnya Masya Allah. Akhirnya terserang hipertensi, terserang diabetes, akhirnya cuci darah, ya. Dan akhirnya Allah panggil. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena energi bumi tidak dia serap. Malam itu juga seharusnya saat dia berdiri duduk, yang dia serap energi langit. Ini juga nggak dia serap. Sakitlah fisiknya itu. Maka yang terbaik kalau kita nggak bisa tidur di waktu malam, seraplah energi langit. Berdirilah, ambil wudhu, sholatlah, bacalah Al-Quran, menangislah di sini. Kita bisa menyerap energi langit. Orang-orang yang seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paginya nggak sakit, faasbaha nasyitan. Paginya dia akan giat. Kenapa? Karena ada energi langit yang dia serap. Itulah diantaranya kenapa para ulama dulu menjadikan minuman kopi itu, kopi ya, adalah minumannya para ahli ibadah. Mereka minum di waktu malam supaya nggak ngantuk, agar bisa sholatnya, zikirnya berkepanjangan. Sehingga mereka memuji itu minuman kopi. Tapi digunakan buat apa? Buat menyerap energi langit. Nah, jangan kembali. Jangan kita nggak dapat energi bumi, nggak dapat energi langit, akhirnya fisik ini nggak kuat, sakit. Mau begadang? Boleh. Cuman ingat, kita ini adalah satu potensi Qaqatun juz'iyatun. Potensi energi yang kita miliki ini terbatas dan parsial. Ya. Makanya potensi kalau mau besar, mau tidak terbatas, seraplah potensi energi yang ada. Ya. Namun demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda sholat malam, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau sholat malam tapi ternyata energi langitnya nggak dapat karena lagi dia berdiri sholat, nggak berhasil connect, nggak berhasil di tangan kulitnya bergetar, nggak berhasil air matanya bercucuran, ya terjadi apa? Capek, ngantuk. Nah kalau sudah seperti itu nggak dapat energi langit, tidurlah, ambillah energi bumi, tempelkan badan kita dengan bumi, serap energi bumi. Paginya kita segar.
Ya, ini perlu dijaga dengan baik karena jalan hidup kita ini panjang. Kecuali Anda mau buat jalan hidupnya pendek. Ya, tidak menyerap energi bumi, tidak menyerap energi langit. Yang ada suka-suka dia kendalikan dirinya. Dia mau makan ini, dia mau makan itu. Apalagi sekarang banyak makanan yang isinya racun. Ya, belum lama kita baca bagaimana anak SD masih 12 tahun sudah kena cuci darah. Karena hari-hari makanannya soda. Hari-hari makanannya Supermie, Indomie. Racun semua yang dimakan. Bukan makanan bergizi. Udah gitu sering main kemalaman, game online kemalaman, nonton kemalaman. Akibatnya apa? Hancur fisiknya. Badan kalian ini masih masa pertumbuhan. Banyak anggota fisik saraf-saraf yang ada ini belum kuat, belum matang. Al-Quran bilang fisik ini biologis kalau mau matang itu nanti umur 40 tahun. Makanya di Al-Quran di surah Al-Ahqaf itu diceritakan umur 40 tahun itu ada doanya. Kenapa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kenapa doa itu dibacakan? Karena Allah berikan kesempatan sampai umur 40 fisik ini matang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau fisik sudah makan itu sudah matang, apa yang terjadi? Orang ini tidak akan terkena penyakit junun gila. Coba cek orang-orang yang punya penyakit gila, hampir rata-rata semua umurnya di bawah 40 tahun. Nah itu hati-hati di situ. Ya, kenapa? Karena hari-harinya dia tidak menyerap energi bumi, dia tidak menyerap energi langit, lalu dia ketemu masalah. Sarafnya belum kuat, ototnya belum kuat, ada masalah stres dia, putus sarafnya, gila. Kalau kena saraf ingatan jadi gila. Kalau kena saraf anggota tubuh jadi stroke. Ya. Kalau kena saraf-saraf yang lainnya itu berpengaruh, rusaknya di sini. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang ini paling tidak saraf yang mengganggu kesadaran dia terjaga. Ya, minimal nggak gila. Mau jadi orang gila? Lihat. Coba lihat di negara-negara maju. Ya, mereka bentuk gilanya itu nggak sadar. Dapat masalah gak kuat bunuh diri, menjatuhkan dari gedung paling tinggi naik ke menara ini lalu kemudian melemparkan diri jatuh. Kenapa? Karena tadi dia tidak menyerap energi. Kita ini manusia dari tanah. Yang namanya tanah itu perlu makan, perlu tidur, perlu olahraga. Tanah ini kalau mau sehat, dia harus kena matahari, dia harus disiram, dikasih makanan, dikasih pupuk, baru tanahnya subur. Sering-sering digali, dicampur, itu olahraganya. Baru tanahnya subur. Kalau tanah nggak pernah disiram, nggak pernah kena matahari, yang ada itu isinya penyakit. Fisik ini dari tanah seperti ini. Karenanya energinya harus kita serap. Kalau kita ngantuk fisik kita, ya, orang sakit ini karena 3 faktor aja: kurang tidur, kurang makan, atau kurang olahraga. 3 ini. Ya. Kalau olahraga sudah bagus tapi sakit juga, boleh jadi karena kurang tidur. Olahraga tidurnya sudah bagus cukup, makannya kurang bergizi karena banyak energi yang dibuang, yang dimasukkan itu tidak sesuai. Putar-putar di 3 ini saja. Tapi jangan salah, ada energi yang lebih dahsyat, yaitu olah jiwa. Ya, di sini menyerap. Nah, di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan diturunkan Al-Quran ini di Ramadan, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk nuzul ini Al-Quran. Dari 5 tantangan besar hidup kita, al-mu'min baina khamsa syada'id. Mukmin ini, setiap mukmin ini ada 5 tantangannya. Apa yang pertama? Mukmin yahsud. Ada orang beriman yang hasad sama dia, sama teman sendiri dia nggak suka ganggu, suka ejek, suka mukul, ya, suka curi, atau suka nggak macam-macam lah tuh. Mukmin yahsud, teman sendiri yang ganggu. Dan yang kedua, wal munafik yubghidu, orang munafik yang marah sama kita. Yang ketiga, wal kafir yuqatilu, orang kafir yang memerangi. Yang keempat, wan nafs tunazi', jiwa yang suka goyah, yang suka ganggu kamu. Yang kelima, wa syaitan yudillu, syaitan yang menyesatkan kamu. Dari 5 tantangan ini, setannya sudah diikat. Sudah nggak ada lagi setan di bulan Ramadan ini. Berarti kita berhadapan dengan siapa? Punyakah kita kawan yang hasad? Kalau nggak ada, aman. Punyakah orang munafik yang marah kita? Alhamdulillah di daya nggak, insya Allah nggak ada orang munafik. Ada orang kafir, alhamdulillah nggak ada. Bayangkan saudara kita di Gaza hari ini, ya, mereka makan susah, tidur susah. Bahkan dalam satu video digambarkan, untuk makan saja mereka ke padang pasir, cari pohon-pohon kaktus, dibuang-buang duri-durinya, dimakan isinya. Kelaparan, dan begitu banyak orang-orang yang mati kelaparan. Bersyukurlah kita tinggal di sini, makan enak, tidur enak. Cuman kita suka zalim karena ada musuh yang paling berat yang selama ini kita hadapi. Siapa itu? Diri kita sendiri. Wan nafs tunazi', jiwamu ini yang suka mengganggu kamu. Enggak tahan ini jiwanya, mau ini mau itu diikuti. Syahwatnya, keinginannya, mau ini diikuti, mau makan ini diikuti, mau nonton ini diikuti, mau ganggu ini diikuti, ya, mau rusak ini diikuti. Kemauan itu di bulan Ramadan, tugas kita mengendalikan. Kalau bisa dikendalikan di bulan Ramadan, insya Allah aman di bulan berikutnya. Jadi kalau mau tahu siapa saya, siapa kita, ya lihat aja sekarang di Ramadan. Berapa tahan kita membaca Al-Quran. Itulah saya hakikatnya. Berapa lama kita belajar. Itulah kita hakikatnya. Berapa tahan kita sholat. Berapa tahan kita memberikan kebaikan. Berapa banyak kejahatan kita buat. Berapa banyak kelalaian kita lakukan. Itulah sesungguhnya kita yang kita pelihara selama 11 bulan yang lalu sudah menjadi kebiasaan. Nah, siapa kita? Nah, kita lihat di Ramadan. Karena ada setan. Kalau di Ramadan kita gagal, nggak dibayangkan lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia gagal dapat kebaikan di bulan Ramadan, nggak terbayang di bulan-bulan berikutnya. Karena ada setan situ yang ada. Bahkan boleh jadi setan juga nggak ganggu lagi. Kenapa? Sudah sama-sama jadi setan. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi selesai Ramadan langsung dia temukan sama setan, kawan kita. Nah ini anak-anakku sekalian, para guru, para asatidz yang saya muliakan, ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan kita merefleksikan diri, bulan kita introspeksi diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di 10 malam terakhir beliau maksimalkan untuk berzikir, untuk berkhalwat. Kemarin malam Ustaz sedih sekali ketika ada santri kita itu datang minta izin untuk pasang petasan kembang api karena mau berpisah dengan daya. Padahal ini malam terakhir Ramadan, bukannya kita mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi malah mendekatkan diri dengan api. Hati-hati.
harusnya mendekatkan diri dengan nur, bukan dengan nar. Ya, nar itu api, nur itu cahaya. Ya, yo, ya. Di akhir Ramadan ini nanti setelah ini kalian pulang, besok pulang, ya ingat ini hari-hari terakhir, hari-hari ikut minanda. Gunakan hari-hari terakhir ini bukan untuk pesta pora, bukan untuk senang-senang. Pulang sampai di rumah, ambil Quran, baca Quran, nangis-nangis di depan Al-Quran. Perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya, minta pada Allah supaya jiwa saya yang selama ini tidak terkendali, minta supaya bisa dikendalikan. Ya, minta pada Allah. Mohon maaf pada Allah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir ini, apa yang perlu diperbanyak doanya? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkaulah ya Allah Maha Pemaaf. Engkau suka dengan penerimaan maaf orang yang minta maaf. Karena maafkanlah aku. Maafkanlah. Ya. Apa bedanya maaf sama minta ampun? Minta maaf sama minta ampun. Kalau minta ampun, ya, diampuni dosanya, tapi catatannya belum dihapus. Tapi kalau Allah maafkan, diampuni dosanya, catatannya juga dihapus. Nah, Ramadan ini mohon pada Allah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Minta supaya dihapus. Jadi nanti masuk lagi pasca Idul Fitri, masuk lagi ke Dayak, catatan sudah dihapus, guru-guru semua teman-teman lupa dengan kesalahan. Karena yang dilihat wajah baru. Ya. Tapi kalau masih diingat pada Idul Fitri, masih diingat, ini dulu nih yang sakitin saya, ini dulu nih. Itu belum sempat dihapus catatannya. Makanya mohonlah kepada Allah di 10 malam terakhir ini, doa yang maksimal. Dekatkan diri pada Allah. Ya. Jangankan sekelas kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja memaksimalkan 10 malam terakhir. Apalagi kalau itu kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Itu terhapus semua kesalahan sampai 1000 bulan. Karena itu anak-anakku sekalian, ya setelah kita khatam membaca mentasmi juz ke-30, khatam pula, coba baca lagi sisa-sisa menjelang akhir Ramadan ini, cita-citakan khatam lagi sekali, 2 kali khatam Quran lagi. Upayakan minimal sekali khatam lagi beberapa hari terakhir ini, ya kurang lebih 8 hari lagi atau sepekan lagi, ya targetkan khatam minimal sekali, ya khatam lagi minimal. Doa pada Allah supaya diterima maafnya pada Allah Subhanahu. Upayakan bisa beribadah dan menangis, khususnya di malam-malam terakhir bulan. Itu dari saya, mudah-mudahan ini sebuah nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meraih amalan yang terbaik di 10 malam terakhir ini. Ya. Jadi sekali lagi selamat kembali ke kampung halaman. Jangan lupa salam buat kedua orang tua, karib kerabat. Mohon maaf atas segala hal yang pernah terjadi di Dayak. Dari para gurunya, para ustadznya, dari mudirnya, ya. Minta maaf, mudah-mudahan kita berpisah sementara ini dalam kondisi lapang. Lalu sama-sama kita berjuang di 10 malam terakhir. Nanti kita jumpa lagi pada Idul Fitri dalam kondisi semua sudah kembali kepada fitrah. Semua dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Bertemu cahaya Al-Quran di Dayak ini, maka akan menjadi ledakan cahaya menggetarkan Arsy Rahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian,
Terima kasih banyak. Hadanallahaikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ustaz Raihan atas nasihat pesan ujangannya pada sehari-hari ini. Ada banyak nasihat, pesan juga, salah satunya bahwasanya dalam hadis Nabi yang masyhur bahwasanya ketika bulan Ramadan pintu surga apa? Dibuka. Pintu neraka setannya diapain? Baik, tadi belum sampaikan ketika ada orang yang sekiranya di bulan Ramadan itu hal-hal yang aneh, berarti bukan godaan dari setan lagi, tapi memang dirinya sudah tergoda dulu 11 bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada kita di bulan Ramadan masih ada kita sifat malasnya, ya kurang semangatnya, udah nggak ada godaan lagi, udah ada godaan setan sekarang di bulan Ramadan, berarti memang sifat dia sendiri yang malas seperti itu. Karena setan sedang dibelenggu pada bulan ini. Jadi kalau kita mau lihat seseorang, coba lihat di bulan Ramadan. Ya. Baik, untuk acara pada sore hari ini mungkin dicukupkan. Kita akan menunggu buka bersama di sini, sholat maghrib di sini. Mungkin ada Ustaz Hasna, ada yang bisa disampaikan, kita menunggu maghrib. Baik, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembaca pada sore hari ini mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebentar ya, menunggu instruksi sebentar.